bukan rasa lega lah, tapi saya rasa okey lah, memang barang ni kita dah nampak ada macam improvement, tapi masih ada room of improvement to go lah. Saya rasa yang penting kena konsistenkan gameplay kita, and then continue ni momentum. Memang Coach Harry dekat sini ada tolong kita dalam gameplay, dalam ketenangan dalam court, semua ada tolong kita banyak lah. Nampak ada positif lah. Saya rasa memang on court punya, saya rasa on court punya ketenangan yang penting tu kita boleh bawa ke Sulaiman nanti. So, tetapi memang Sulaiman Cup tu lain sikit lah sebab itu team event kan. So saya rasa dekat sana memang kita pun kena, yang penting tim Malaysia kena teamwork semua. Itu yang paling penting lah buat saya.